Ženska brdska nošnja. Brdska ženska nošnja se nosila u istočnoj Hercegovini od druge polovine 19. vijeka. Sastoji se od duge bijele haljine, aljina, od pamuka ili konoplje, pregače, istkane od raznobojne vune ukrašene kićankama i različitim ornamentima, ćurdije, gornji odjevni predmet od raše bez rukava ukrašen vezom. Svečana varijanta ćurdije izrađena je od čohe braun boje i ukrašena je vezom i zlatovezom. Koret ili gunjac je gornji odjevni predmet tamnoplave ili zelene boje koji su nosile samo udate žene u svečanim prilikama. Jelek je kratki prsluk ukrašen vezom, nošen preko haljine u posebnim prilikama. Na glavi je nošen burundžuk, plitka crvena kapa sa prišivenim čipkanim velom. Donji veš je izrađivan od finije vune ili platna. Na nogama su nošene vunene čarape do koljena sa priglavcima ukrašenim šarenom vunom. Opanci su izrađivani od svinjske ili goveđe kože sa oputom, špagom od jagnjeće kože.